Pemirsa ring tengahing penincapan harga barang pembuat pokok sekadi beras miwah arangnya ni kawentenan gas LPG 3 kg. Kejantenan kawentenan barang majeng kramani kantun aman. Utamanya ni nyanggre pengerahurainan jagat galungan miwah kuningan. Indika inucap kawadar oleh Sekda Bali Dewa Made Indra ritat kaleng laksanayang pasar murah ring ajeng kantor Gubernur Bali. Kawadar taler ring sajoning pangupaya pengendalian inflasi wenten petang selah pemargi utawi strategi sanek laksanayang inggih punika keterjangkauan harga, ketercukupan suplai, kelancaran distribusi miwah komunikasi. Komunikasi sane kaulengang punika mas dikayang kramane yening pabuat pokok kantun sayage. Ring sajroning nampenin arangyane pasokan LPG 3 kg gas melon, Sekda Bali maosang paiketandane sampun meprekanti sareng instansi sane mapaiketan tur sampun cumpu antuk mepenampen ring pengerau rahinane mangkin. Bali sampun kaicen pawahan suplai satak seketali LPG 3 kg miwah kewentenan sane sampun wedar ring pasar risampun nureksain tur matumbasan ring pasar murah PJ Gubernur Mahendra Jaya mausang ritat kale nyang regalungan miwah kuningan pacang kepanggih panincapan pabuat kramene ring sajoning bukti rasa utam. Pemprov Bali meprekanti sareng BPD Bali, Bank Indonesia miwah bagus sane mapaiketan antuk nglaksanayang pasar murah. Ketut Winata Bali Pos Nguningayang.